te perlok kanung idap mah nak cing susi ke bakrau ke bangi la duk na yo MP bi chungi Dr. Ricky Sengkon ubah Syakri bat ubah hok ubah im hok balak bah yang ngi pat bah ubara sibun kimat ki bayadai nak menta ke cela chungi te mah hak cing pet chunga hak ni ka social media ngai ibun ki bakwa ya u para chung Dr. Ricky Sengkon te ban simti yang ni kam kum MP bi chungi hi te atu ka VPP kan la ni em ban sim ya upara trong u Dr. Ricky Sengkon ban long kum u MP nakamta kari ba kecela bi chungi te ngabu kata kecing kelima ya ku VPP lada cin dapat chungi kepet baru em ngai ibun ha social media kan hagi komen tu comment section bun ki bakwa ba yu para chung Dr. Ricky Sengkon banlong uta unung yalam nakamta kari bar kecaj ben riau hi borok away bat ngakermen lada yo para chung Dr. Ricky Sengkon ru un Syakri ba ulak ba kumi Dr. Ricky Sengkon hi insara ya sibun kiman nakum ta kari kasi chungi kamtam ngihi ki pat kasi rilum cantia karo mo ngikwa hi kata ba ngikwa kamtam ngi kasi hi kata ta ngikwa ba ya kata ka ILP mo manilong kacing teli ki para kasi te Dr. Ricky Sengkon ikwa ba ya kata ka ILP bat kermen ngi kepet baru insa yo tau MP ubalong kum Dr. Ricky Sengkon bat ngiru ngikwa sisa ya u para chong Dr. Ricky Sengkon bersimti kini kakam kum MP bi chungi lada long kum ha komen lei tarai ka VPP ru kansa sim karai man ai kun ya ipara chong i Dr. Ricky Sengkon bat ipara Ricky Sengkon ru ada ka VPP kan ciat je u om dei ban kan tat ya kata bat pidai ru ban buat kenuksa yala un men jumpi te bat tanggani ka video hi te supaya share like bat subscribe ya kani channel chungi khang bangin la man penmi sibun ki video ko babahama kamtam nakamta kari kasi chungi ilong ki bayat tali kublai sibun kublai si charngu